Muraho neza, ni Neza Online TV, twongeye kubaramutsa muri iki gitondo aho twagiye kuri tere kubashakira za nzu zigurishwa. Ubu rero turi mu karere ka Gasabo, umurenge ni Rusororo, mu kagari ka Bisenga, mu mudugudu wa Gasiza, aho twagiye kureba inzu mu zigurishwa. Inzu rero mubona ni inzu iri ku giciro gito cyane ugereranije no muri karitsiye, kandi ni hafi no ku bikorwa remezo birumvikana. Iri ku buso bwa metero 28 kuri 11, urumva ko ni ahantu hagari ushobora no kuba wakwagura n'ibindi bikorwa. Ifite ibyumba rero bitatu na salo, ifigiramo na koridoro birumvikana na tuwarete hanze nk'uko mubibona. Iyi nzu rero iri mu zihendutse kandi zikeneye amafaranga make hano muri izi zigurishwa. Rero iyo mudukurikira akenshi mudusanga kuri Ineza Online TV, birumvikana urandika Ineza Online TV kuri YouTube, ugakora subscribe inshuro imwe gusa, cyangwa se musanzwe badukurikira ugakora like, cyangwa se ukaba wadushaka nko kuri nimero 078527 74989. Subiyemo 078527 74989. Watukontakita tukaduhamagara tukakuba twakugezaho inzu iri. Ni hafi ya kaburimbo, ni hafi y'ibikorwa remezo, imbere ni ya station essence, hafi no kwa muganga, n'ikigo cy'amashuri hafi kiri aho ngaho cya GS Nyagasambu, hari n'ikiriya cya New Vision School. Nyumva ko ni hafi y'ibikorwa remezo, umuriro uri hafi, urahari hafi aho ngaho, ipoto iri hafi, kandi irakora no ku kahanda ka Fida Road, ku buryo ujyanyeho nk'ibikoresho wagenda imodoka ikahagera, kandi kuhava ugera kuri kaburimbo ntago ari ahantu harehare. Muraho neza, ni Neza Online TV, twongeye kubaramutsa muri iki gitondo aho twagiye kuri tere kubashakira za nzu zigurishwa. Ubu rero turi mu karere ka Gasabo, umurenge ni Rusororo, mu kagari ka Bisenga, mu mudugudu wa Gasiza, aho twagiye kureba inzu mu zigurishwa. Inzu rero mubona ni inzu iri ku giciro gito cyane ugereranije no muri karitsiye, kandi ni hafi no ku bikorwa remezo birumvikana. Iri ku buso bwa metero 28 kuri 11, urumva ko ni ahantu hagari ushobora no kuba wakwagura n'ibindi bikorwa. Ifite ibyumba rero bitatu na salo, ifigiramo na koridoro birumvikana na tuwarete hanze nk'uko mubibona. Iyi nzu rero iri mu zihendutse kandi zikeneye amafaranga make hano muri izi zigurishwa. Rero iyo mudukurikira akenshi mudusanga kuri Ineza Online TV, birumvikana urandika Ineza Online TV kuri YouTube, ugakora subscribe inshuro imwe gusa, cyangwa se musanzwe badukurikira ugakora like, cyangwa se ukaba wadushaka nko kuri nimero 078527 74989. Subiyemo 078527 74989. Watukontakita tukaduhamagara tukakuba twakugezaho inzu iri. Ni hafi ya kaburimbo, ni hafi y'ibikorwa remezo, imbere ni ya station essence, hafi no kwa muganga, n'ikigo cy'amashuri hafi kiri aho ngaho cya GS Nyagasambu, hari n'ikiriya cya New Vision School. Nyumva ko ni hafi y'ibikorwa remezo, umuriro uri hafi, urahari hafi aho ngaho, ipoto iri hafi, kandi irakora no ku kahanda ka Fida Road, ku buryo ujyanyeho nk'ibikoresho wagenda imodoka ikahagera, kandi kuhava ugera kuri kaburimbo ntago ari ahantu harehare. Muraho neza, ni Neza Online TV, twongeye kubaramutsa muri iki gitondo aho twagiye kuri tere kubashakira za nzu zigurishwa. Ubu rero turi mu karere ka Gasabo, umurenge ni Rusororo, mu kagari ka Bisenga, mu mudugudu wa Gasiza, aho twagiye kureba inzu mu zigurishwa. Inzu rero mubona ni inzu iri ku giciro gito cyane ugereranije no muri karitsiye, kandi ni hafi no ku bikorwa remezo birumvikana. Iri ku buso bwa metero 28 kuri 11, urumva ko ni ahantu hagari ushobora no kuba wakwagura n'ibindi bikorwa. Ifite ibyumba rero bitatu na salo, ifigiramo na koridoro birumvikana na tuwarete hanze nk'uko mubibona. Iyi nzu rero iri mu zihendutse kandi zikeneye amafaranga make hano muri izi zigurishwa. Rero iyo mudukurikira akenshi mudusanga kuri Ineza Online TV, birumvikana urandika Ineza Online TV kuri YouTube, ugakora subscribe inshuro imwe gusa, cyangwa se musanzwe badukurikira ugakora like, cyangwa se ukaba wadushaka nko kuri nimero 078527
74 subiyemo 0785 74 ukaba watukontakita tukaduhamagara tukakuba twakugezaho inzu iri, ni hafi ya kaburimbo, ni hafi y'ibikorwa remezo, imbere ni ya sitasiyo esanse, hafi no kwa muganga, n'ikigo cy'amashuri hafi kiri aho ngaho cya EGS Nyagasambu, hari n'ikiriya cya New Vision School. Nyumva ko ni hafi y'ibikorwa remezo, umuriro uri hafi, urahari hafi aho ngaho, ipoto iri hafi kandi irakora no ku gahanda ka Fida Road, ku buryo ujyanyeho nk'ibikoresho wagenda imodoka ikahagera.